Tembea usisahau kumshukuru. Usisahau hata kidogo. Usisahau kumshukuru. Yale yote Mungu aliyo. Tembea usisahau kumshukuru. Salamu tawasalimu viongozi na kanisa, sikukuu yetu muhimu tunafurahi kabisa. Bwana ametuamuru na neno lake ni sasa, watoto tumetiwa kutimiza kusudi lake. Na wageni karibuni nyote mlohudhuria katika kanisa hili, kanisa la Mizeituni. Tunataka tufanye bidii kwa Yesu bila kikwazo, watoto tumetiwa kutimiza kusudi lake. Mada tunayoanza kusema hivi sasa, Yeremia sura ya 1 mstari wa 7. Sauti tunazipaza yaliyomo kuasa, watoto tumetiwa kutimiza kusudi lake. Bwana anatuambia watoto tusiogope, neno lake tutasema na Roho amuru yetu, tutakwenda kwa kila atakayetutuma kwake, watoto tumeitiwa kutimiza kusudi lake. Bwana ametupa nguvu ya kumfinga shetani, kazi yake kuharibu hazina kwetu nafasi, hata yake majaribu hayafai kwetu sisi, watoto tumetiwa kutimiza kusudi lake. Bwana Yesu kaagiza kuitangaza Injili kanisani, mitaani na sehemu mbalimbali, pasipo shaka uoga ametupa ujasiri, watoto tumetiwa kutimiza kusudi lake. Mama mchungaji wetu, watoto tunakupenda, kukulipa tuwezi kwa yako mema malezi, waitenda nzuri kazi sisi sote tunakiri, watoto tumetiwa kutimiza kusudi lake. Baba mchungaji wetu anatupenda watoto, katupatia walimu wazuri wenye upendo, wamefundisha nidhamu na mengi kwetu watoto, watoto tumetiwa kutimiza kusudi lake. Mama Prince jamani alijitoa kwa dhati, na ipashe pembeni ya kutuacha jamani, wakatufundisha neno tukalishika kwa dhati, watoto tumetiwa kutimiza kusudi lake. Mlitufunza watoto kuomba na kuabudu, mkasema hiyo michezo tuache twende kwa Yesu, hamkutaka mchezo kwenye masuala ya Mungu, watoto tumeitiwa kutimiza kusudi lake. Amina. Kwa mikesha madhubuti tukikesha tukiomba, tukimtafuta Bwana kwa usiku na mchana, hatukuchoka kuomba, watoto tukajitoa, watoto tumeitiwa kutimiza kusudi lake. Amen. Neno la Mungu ni dawa ndani ya maisha yetu, yaponya pia magonjwa ya kufua hata wafu, viziwi wanasikia, wanaona na vipofu, watoto tumeitiwa kutimiza kusudi lake. Mwisho wetu umefikia, kalamu tumeshusha, ni mengi tumeyasema na pia tumeeleza, nia yetu tunasema ufanye kazi ya Bwana, watoto tumeitiwa kutimiza kusudi lake. Mwisho wetu umefikia, kalamu tumeshusha, ni mengi tumeyasema na pia tumeeleza, nia yetu tunasema tufanye kazi ya Bwana.
Wanadamu